Pemirsa antrean ring TPA Suong sampun sayan ngidikang, sedurungnya ring rahino manis galungan nanen manggih antrean panjang, sangkaning akehnya lu upakara. Anutin seselah ring lapangan, kepanggih nanten akeh truk lu sane ngantri ngerancing ke TPA Suong. Sekadi sesele sani kemargiang ring tanggal 21 November, kepangge antrean truk pengangkut sampah sampun sayan ngidikang, para supir truk sani ngangkut lu nuju TPA Suong Maosang, sedurungyane ring tanggal kali 10 November, antrean truk sampah nanen lantang kantos keserangan, sani ngawinang, muatang gala antuk ngutang lu ke TPA Suong inucap. Jam 9 pagi ngantri, jam 4 sore pulangnya. Kalau sekarang gimana, Pak? Kalau sekarang udah aman, Sudah lancar, Pak ya? nah lebih lancar Pak. sekarang. Antrean. Kondisi sekarang lumayan lancar daripada yang kemarin. Kalau kemarin gimana? Kemarin sih agak macet, kita dapat parkir di serangan sebentar. Oh, diserang. Tapi agak mendingan dari yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin gimana, Pak? Oh, total tuh sampai jam berapa? Sampai sore keluarnya. Kanan punika kap tiang si dados gala, ring sejeroning nincapang perkanti pantaraning pengelolaan lu, utamanya nih, ritat kala penincapan lu ring pengerau rainan, nganggen sistem sane sigap tur perkanti sane becik, pikobet skadi inucap, si deketampenin becik, antuk ngicinin ayahan sane memargi antar. Yana, Bali TV.